you for me that say. And I presume the prophet Erica was entry. Don't want names to for back to back. A man in our president from 2019. Obianti Minji City. Me and Matiso. And I presume my can't in concession meets or say. On the other four. A proper continue wow. Name some doors. Man put on because we have one or your own. Or no, and you're not a bass as so. They have grown or grown. Nemonia zero radim say, a head found the amber. Near all yena, Ufis any pen who yeno. Or of what you want, the yan air we are, any liberal any osa. Now, maybe catch a ready say, a ready woman every year. And I pay within the Akosiampi, or if for back to back, a base you send a cook, made us a for a ghost with this ministry. Me pa job mo dey wa Ablekuma Agape William Street. We see William Street in so there's a transformer, electricity transformer. We see so abon say sandboard si so. Me pa job facade route no so na braba. O careful na so da na ya shine glasses no. Aye froze I shine glasses no. Me pa job ho e na onyame no nyam. E wo tipra. Ne yenso o chira ko siada. O chira anointing service very powerful. Very 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 powerful anointing service. My person by the brain want to was and want to tata and want chibre. Abibra aso there. Na susu say me koso o tena me patcho me free to me. Me fro nyakopon to me na kase pa. Me fro nyame to me kase pa me frɛ no. Na me frɛ na wo dey hwade. Me makatiti be page nso ntimi nso. Because of ye free to me no say po aso chi bugum na onyame to me na e ma ye sadia. Sa no nyakopon so to me say menye na me fa nsa nyame mma na to me na ahode enka me mma. Me patcho tie me. Aha ye attached TV. Attached TV, me patcho TV. Me pesa wo oti ase na hu ni se. O kran shop on your phone nsam. Afiri a na ye mo no. A na ye maburu no. Ebe ye mre dia. Ikitu pass ku from boat kura to my enfam bom mi. Ko em se ne se ya be wie. Hwe, ene na asa attached TV. O dwen se be go ebe se o yi yo. Mami, tisika na to camera ba ko pe. Na ye ne bo. Uti tisika na wa so we studio. O sister. Electricity, air condition kra ba ko yese. Aya ma nwi ne mom se enyi. E ba jo anye ya me medidi. Eyi so medidi. Na mo dwen wo abrabo. Ka brabo. Ebre eninka so. Officer is smart, we are bad. So man kwa wasasu so a o ma bebre e betua so ka. Ami pa usia. Onipa de seni nya o yebie na otwa. Me ba joti. Asema ba bonten no anode. Ye nyina Dr. Sagroli. Na Dr. Sagroli ye kofwa otunyo. Omutu menye niji bi wo sam mai me ma me foi amofo foi. Omo yiri pa. Hwe wan che. Ami ponyum but menye niji bi wo mi wo. Ah. Me do mi fa so bi she o mi refi me ti ameka be se so. Na American interview. Oh, one of our sister station. Na amuko station ko interview. And you be so na mo ayembia mutia secular music. Oh, secular music dia ye. Eye papa. Secular music no don hunwum ni nyina ye secular. Na ye so gospel etui eno so ye. Eno so tibuti so ye ne tie bi ti se amachi dede. Ene na pedu. Ene senior don ko no nyina. Namba asem so mo kan no na e dobre. Me odi focus entwi. Enyu ba ko emi de. E was asisu. Me bobo ba ten a chero. Ye odore me ma wati asese. Se wo mo wani nkan wa mram na na ma yo bidia. It's too late.
it's too late. San never the pa. Afi yaba kojo kefu su dadi lumba nenyum so pomma mantia mesisi maso ama enyumadi dede ama anusu yemu a security wa sofo hu nyina na fo ba usamba woni mu a obiti se abrantie no ni Frank na robon nyumi no se mo mame kokoleke ewiarebo insuri toyi o mon kame akwe famille nyumi me de pa afo aba Kevin boy na yenu apata panso dum kra am so yemde one corner obetedwe na bi fupo nyina ya nwumu a pabobo e papa pabobo onya wazari ye kehu de onyame ehu o etedwe hu ya nsana bena ya yentem na eja wane tono papa ai keke kabubu ni na meke nyampedu keke kabubu apprentice os serious na ejiramu enwumu a kodwantwise na enwumu ye de so ma miami de ntwi na enwumu ye de pasoro sine donko abreti pe Kofi samene mo omonyo etufo futuo wom okwa yiase a kokuma za na otini ye o kada se mo etitenwum no mo ni fitu na pati no mo bopati kiti chese eyenwum a eno na wasa gospel ba ne no na papa ya no hu hwehwani mi abakasetia Daughters of Glory Kofi Oduro obi se misro na menka Kofi Oduro abehwe mbaya ni makasetia no akonde mo blast wo Kofi Oduro fe twon yi woni oba na ti umfa ni die mo ba Kofi Oduro ma so bu aso dem umfa ni die ma wo Kofi Oduro okura we ye de ba mini wakasa kukoma Kofi what want it minia se sa manfuka se wa tro tinwa uni timi wo wapempem ti na wo timi nja wo timi no ama sa na manfuka kan o se timi ni ho nti ama o sa na wo te ai okwaji ma se kufo ba mi won timi na membo ye papa Thomas ba mi won timi na membo ye nyamfa nkresi Rollins ba na membo emi won timi na na kufo adba mi ntiri ndi abamo ne eti wo ka sankofo na mi ni umtiri mu God is my baba na mo Kofi Oduro ko pe wi aba se mi ni umtiri mu ache na yama ne fe wi fa siltu e wo oye pa e de mi bebro because akwa se we hu hypocrite bi we hu nyatwe bi enu na kumchacha se no Kofi Oduro Daughters of Glory aye bia wo fi obroche ba abese ko mama hwa yo mama ho ya ko bia mama kra iba to mo betonyo be de na wo pese wa no kese to mo ye senior singers oh my Ghana no chire the feelings e nyuma me pani amachimitie secular music ya Kofi Oduro etia be di mayate eno na kumchacha se what who born by dog okay come here lente enye aga 4433 eho na kunya se bo come here lente ba ye poje nyo poru ba nyo ye ko pepe fa do ba nyo ye shut up kumchacha le ke Kofi Oduro ke shut up close your sinking mouth shut up ni kumchacha ha idiot fake ha Oduro aka shi Oduro le bom it's not potty because when Kumchacha was a pastor Oduro is not pastor and that's my senior brother Kumchacha so Kumchacha spoke just what the Kumchacha talk your friend Prophet Kofi Oduro na sole eye alabaster
Prophet Kofi Oduro. Share even mamenkan. Gyimi na doso dodo. Osofo. Ase wo Gyimi wo kurom we too much. Onse Gyimi na doso ama. Obi entumi nkase wo Gyimi but wo Gyimi. Ana ye wo se rapture do a. Wo na wo bedi kan ye to first. Akọ heaven. But mamenkan semon chelo. Ewo 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Paul say, the yen is one who did one. Ya won't show ye, and one woman she has. Me bomb much in the denu papa. Achin, a Christoph winning baby the Quran. Because one were two gospel and the Quran will be two gospel. That's 7. Ninufu, Ninegu abontain. That were pumping Ninufu. Obia was so two gospel and the Quran. None is still winning a war. Shatadia will be a shot. What the two gospel. But shut. Amachi de denyo meme ti we of kumchacha me pene no pa ya wa amachi de denyo bebre owa enti ampa wo wodi no ko enti ampa me hu me ma me biem obo pa ya won pam ye won pam obo pa ya won pam esan we obenya Old Testament enum pa o meka no Old Testament adan Shakwasiam pofuaje atunumbi where free and for Bible. If you do good, do for yourself. If you do bad, you do for yourself. That mean you man etunyum kama. I call you TV. That's a be host to never someone watch long one say and you baby or what. You only say you be as no but one two and I won't bop ever one came one. That can we me patron the bonny benny. Kofi Oduro dimrika be bia person oje fans o Ghana ha be bia person e body na Kofi Oduro na wo je wo fans na wo dimrika be didi ya mayatam abetwa madapa en wo ti se no ye nkurasefo en na wo wani miye no ti se na wo be didi wo matam sabe se wo kwa asore ya ana wo kwa asore ya o hwe Kofi Oduro ya wo mfa Bible nko Mimi unso kotu quotation wa so dem wo. Enwani tia America. Be bia person oje wo fans o Ghana ha. Be bia person e body na Kofi Oduro. Na wo je wo fans. Na wo America be didi ya mayatam. Abetwa madapa. En wo ti se no ye nkurasefo. En na wo wani miye no ti se. Na wo be didi wo matam. Sabe. Se wo kwa asore ya. Ana wo kwa asore ya o. Hwe Kofi Oduro. Ya wo mfa Bible nko. Mimi unso kotu quotation wa so dem wo enwani tia ni na asofo bebre tia bebre ya petition ya wasofo bebre wa tia bebre ye bia bebre ye Guinness because me of kumchacha I know Bible meaning Bible me unsa wo wagina pulpit ye read quotations mawda da bia tia and the tie. That down me catch that was say, yet ye shiri, and the dis of wa, car punching way archbishop. Car punching, kawaye archbishop. And yes, shiri tie, and in fufudo. That baby no enter swung kwa cap me and say, that software, Gyimi no doso stop. Gyimi no adoso. Sabe, a man, and to four, ako UTV, ako chon wajin. Identity so be did you on atem because one now dimrika what just a trending chin will be ya sabe trending no ya starting you but ya nye de wo ye be be a trending fast they are can say Kofi Oduro na de buy na wo ba sa na nansen ya wo ba ya wo be di sofo bi atam e be twa na identity asofo na gina na so dem aka na yela sam Sana yele no so ye hwehwe no waso dem na no waso dem na wo back but wo ye nyatwom na wani magu ase na ye nyatwom ti no wantumi ansiesie oba ne ni ku ne ntam ankon wa mom wo ye nyatwom papa Kofi Oduro wo ye nyatwom yes you are totally bad dadash wonim medema no si ma men kan se mo chore wi ase e bai no ade ba ko a so fukum chacha ampesa me kan say obiani wa nansu ni no obi
a wo wi ase bia na so wona ho eti na kan Romans chapter 3 verse 23 Bible see yen nyina ya bone na wonyame yenu wonyama boye a Christians isi Kumchacha Ke Oduro ka shut up with the sicky mouth close the mouth with order mouth order Kumchacha na you anything. And I'm telling you, Kumchacha's getting huge annoying. What kind of impurity and so arrogant man of God is this? Kofi Oduro, you're very careful. I'm telling you. One of his own pastor Ghana. Show Bible so show you no jina on show yourself. On show you jina on why na so agent no show you no ante ahwe. Oduro, manyame jaji asofo Ghana nyina. No ma jaji sa na do am see brother Sami so. Say brother Sami wa kesen na bra kwa ba wie. Ni na be pefe. Ene Sami na mo na ba fresh Sami am misko ba jo. Obaka chaplain ticket free kuma se bra. Or they tell you 5,000, for 10,000 kusu. Oduro bet my invite Sami. And the gospel for my house or them more. Kofi Oduro. O property ko bet me bu ni sabe jina so be to collection. About me bu ni sabe to collection Kofi Oduro. Ja na we no. Amama Ghana for who ba fun Ghana for. But two for them on pay. Yo, or for high attention. Attention TV na University Foundation abo echi. Abo echi don dia me patch. Don't give back awaya. We are going. Still, share attention TV. Like page no. Contact University. Nebe inshallah.